mai se sunga I whawhiangainga ma whatua ia whapea fwoi tato wainga nei tai au tua matangofia nei tai au amene ia e bea tato tūla I mai tu ua toi tato vi inga ma whaftai rea tua nei tai au I rona ngalei I rona alofa tu noa le ua whetalai mai salamo lona mata upo ivas furu matlimba whai upo e tasi I le lua o maia e apea li liu lau tua oia e whai sau ia tātou ala langa fia fia whai ai ia e ala langa fia fia nei tai au aua rei whapepe mai loa o mai ako anga poko ala langa mai alo siva I on ngai kai au e kaulia I ale langa o ngai o keimi ngai manga o mia ia ma losi alo ala langa I de tua ia langa fia fia ia Yehova ia tātou ala langa I le papa o lo tātou o lo tanga the rock of our salvation ia tātou o atu I ona luma pea whai ere I alatu ruma Yesu nei vai yaso ia o teimi nei e ao ngā nei tai au e toi fo'i mai ai I ruma ia Yesu e toi tua toi se vi inga ma langa atu ia te ia I le pese ia tā pena tatou lotu ia ua levanta tauna tā pena tatou lotu I tatou mai wha fo'i atu vi inga I le atu e nei tai au. Amen. Let us pray. Father, we thank you. You are the rock of our salvation. O oe o le papa o le mātou o le tanga. E toi whafo I atu vi ingan ma whaftai ate oe. Whaftai molo alo whatu noa. Whaftai molo tau sina. O mātou wā inga nei o le kālesia. Le o mātou o mai I ro ruma. E toi whafo I atu vi inga ate oe. Whaftai le atua ia mātou fia fia. Ma ala langa atu ia te oe. In mātou mā losi atoa. In mātou mā whauwhaunga atoa. Thank you, Lord. We come to worship you this morning. We come boldly to stand in your presence, to give you honor and praise that you are worthy to receive. Come on. Tu watu so vi inga le atua nei tai au. Pese atu so pese vi inga le nei tai au. Yes, Lord, you are amazing. You are awesome in this place. We give you honor. We thank you, Lord. We praise you this morning, Jesus. Yes, 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 yes. Thank you, Father. We thank you, Father, as your people stand. As we come before you, we give you the glory. We look forward to this time of worship. This time in your presence. In nei teimi matato maftanga I maoe mato atua pele whawhetai. Thank you, Lord. We pray all these things as we worship. We open our hearts. Thank you, Lord. We e te talainan mato loto nei tai au. Whaftai leanga ngapa ia wa e whatasi mai. I ve inga nei tai au e toi whawhoi atu. Thank you, Lord. We worship you. We worship you this morning. In Jesus' name. In Jesus' name. Let's get ready to give him praise and worship. Thank you, Lord. Yes, good morning, church. Good morning, church. Hallelujah. Fa mai upole nei bese lo matou te mai o le langi ia pa ia lo suafa. Ya te oile vi inga atoa ma le mana e whaavavau lava. Amen. Come on, team, let's go. Lo matou te mai oile langi ia pa ia lo suafa. Ya te oile vi inga atoa ma le mana e whaavavau lava.
Eifo atu lalulangi mata uta ulo swafa. Toi bese mai ai lo mato to mai ole langi. Lo mato to mai ole langi ia pa ia lo swafa. Ya te ole vi inga ato male mana efa ababau efa ababau efa ababau lava. Eifo atu lalulangi mata uta ulo swafa. Olo mamalu etuma wefa ababau. Semai oka se matingo fio nei upu. Diata so vivi ile tupu sili sili. Epa ia lava oia ma ofo mia. Olo na lofa ele uma ele suia. Ole hala tatua tua. Ole ale fama le omega. Le amatanga malegata anga. Lo mato tua. Lo mato tua. Yes. Letama leano leanga baia. Esili sili oi mama tautia. Olo mamalu etuma wefa ababa. Lo mato tua. Lo mato tua. Letama leano leanga baia. Esili sili oi mama tautia. Olo mamalu etuma wefa ababau. Olo mamalu etuma wefa ababau. Olo mamalu etuma wefa ababau. Yes, hallelujah. Fafitai tama. Fafitai tama. Olo mamalu etuma wefa ababau. Hallelujah. Yes. Yes. Hallelujah. Family salamo e selau fai wefa ia oto luatu iona luma malevi inga maona loto a malebese ia oto vivi iatu yate ia oto famanu watu ilona suafa. Hallelujah. Fafitai tama. Fafitai tama wa oyo lo mato atua sili sili o oyo lo mato atua e malosi lo mato olo malosi. You are Yahweh. You are El Shaddai. Mato vatu livi inga tatau mono mea yate oi lo mato atua lena faya mea uma. Lena faya le langi male lalo langi. Au e tu matu watu lo loto ile nei tai au ile atua. Tell him how great he is. Tell him how awesome he is. Usuatu so pese matungo fie. Bolo tatu watua. Molo tatu tupu. Eo lovi ingatama. Hallelujah.
to amale pese ia leotele sisi ioli ima ioumi ina oteta Let's sing that one again. Toya iina. Toya iina lo ifo ilona no fo ali. Angelu lo fai besenga. Angelu lo fai besenga.
Alangatu sobi inga tato tamale nei tayao. Yoi, papitai tama. O lava le tupu sili sili. O lava le tua le ali. Le wana fire. Le langi malilalo langi. Mato tibi ia oi. Ia mawa lunga lava oi. Tama. Wali'i e sili lava lo suafa I le lalolangi uma. O e lava wa e fa sili lovi inga I le langi. Ele
Wafta Yesu. Thank you, Lord. Yes. Fafoya tuliinga. Give him praise this morning. Yala langa tulo o langa atoa. Ilo loto atoa. Olo mafofonga atoa le tua ndetayao. Ola tua silisili. Thank you, Lord. Vi ia pe o Yesu. Fafta Yehova. We worship you. Amen. 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 Yes. Fafta Yesu. Amen. Amen. Mato te wala awa tu amen. Mato te wala awa tu amen. Thank you, Jesus. We shout out amen. Lord, we agree this morning that you are great. That tu amato te viia tu mafape atu amen. Fafoya tu viinga ya te oe nei taiao. Thank you. You are mighty in this place. Thank you, Lord. Fafta Yesu. Irau tusi. Tusi e salamo se lau luas fuma tasi. Fai upu e tasi mani lua. O whapea mai. E whaasanga a e o mata I maunga. E whaasanga a e o mata I maunga. E o mai ai lo fsosoani. E re whaasanga tatou mata I tatou to lua po whanau. E re whaasanga tatou mata I tatou ngaruenga. E re whaasanga tatou mata I tamawa inga po alava tatou. You know, our achievements, our eyes does not turn to the successes, to our finances, to our families. They're important, but in this specific time, ine nei te mitaua. Pole alava fi tauli ro langa. Ele tato whaasanga tato mata I me whalalangi. Ai whai mai ale tusi. O lou wheso soani mai ya Yehova lea. That our eyes are fixated on God. Where do I seek that salvation from? O whe me moa mei nei o la tanga. Na o Yehova. Na o Yehova lea. O le nā whaia le langi a toa ma le langi. The creator of earth and this whole world. We thank you, Lord. Whaftai lea toa nei tai au. O le a tepa atu, o le a whaasanga atu matou mata ia te oe. We turn our hearts. We turn our hearts to you, our Father. Malachi 4:6 talks about the Father turning the hearts of the fathers to the children. But in this case, it's us as the children to our Father. Ia whaasanga atu tatou mata I tatou tamā whatuatua, I tatou tamā o le langi. We thank you, Lord. We lift up our eyes this morning. We shout hallelujah. We shout amen. God, you are good this morning. Thank you for your goodness. Tu watu sau vi inga pati pati. Tu watu sau vi inga I sau leo. Wala au watu whaftai le tua. Molo wanga le lei nei tai au. Whaftai le tua. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you. Yes, Lord. O nei lalo langi e wala au watu e pese lau vi inga whaftai. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Praise.
great are you, Lord. Oh, Great are you, Lord. yes, Faftaile tua. Tua to me inga ya te one tayao. Thank you, Lord, for your goodness. Faftai molo walo fatunoa ya matou lo fanau. Fafo ya to me inga. Faftai mo ne tayao. Le ne tayao matango fie na e faya. Ia matou fia iai. Ia matou oli iai. Ia matou a alalanga tu ya te oi iai. Thank you, Jesus. Woo. We love you in this place. We love you in this place. Ile suafa manu malo Yesu Keriso. Ole tupu o tupu. Wa mato wala awa tuai. Amen. Ma amen. Thank you, Lord. Thank you. Yeah, to mai sina pati mo our Zion ministry for time money. Tapping a netayao. O tato vi inga. O teimi nei o tato whamantunga. Pea tato whaitau I le whenga fau I le tusi Yama tayo. Non mata upu mo mua whai mai whai upu. Whai upu mo mua whai upu sfurfitu. Ia o rea are mause tato teimi whaitau a toa ia. O lea watu sia mai ai le ngafa o Yesu Keriso. Ne oe e mawai fo I ngafa I tato I Samoa. Awa fo I tato I talo le ainga. A tato whai taura le ngafa Yesu. E tato o le watu sia mai ai ia tangata. I tutonu o nafa Yesu. O lo iai vai vainga. O lo iai fo I manga sala. E whaalia ai le ngaruenga lofa tu no le atua. E o lava I tangata e le atua toa. Na fio mai ai Yesu e whaola o matato. Amen. O la ruinga nei tala. O le wa wha malama mai pe wa wha tele e ina. Le va venga, le mana, le paua o le toto o Yesu. E mawhai e una wha wina. Despite Jesus' genealogy in Matthew, we hear, look, when you read in Matthew chapter 1, verse 1 to 17, you will see that the genealogy of Jesus, and there are particular characters in that genealogy that are not squeaky clean. And maybe there are those in our families that have sinned and that have passed it on to us in our bloodlines. Even in Jesus' bloodline, there were men that committed such sins. Adultery, murder. We know who they are. Lo tato sira fia I le tupu ta vita. I le mure lua mar fasioti tangata. Fa pe fo I Solomona. Lena faya nisi atua ese mai le atua. The idols. We can see that illustrated in Jesus' genealogy. But it just took one man, Jesus himself. Took one man, Jesus himself, and the price that he paid. When we think about our bloodlines, there are certain things that our forefathers, the sins that they committed as well, their shortcomings, it passed on to the next generation, to the next generation, to us, and we're probably still carrying some of that. You can see that in our bloodline, there's destruction. But this morning, as we partake in Holy Communion, I le nei taiao, o tatou talia, le aeto ma le toto, e whaamanatua ia tatou. Le toto leo Yesu. Le toto Yesu le wa whaafo wina I tatou.
Le wa mauai le ola tanga I whaavavau. Lua korenito whai upue, mata upue e lima, whai upue sfunu marfitu o whapea mai. Ole nei, a whai o yake riso se tasi. Ni riu no tua oi mawhesilia i. O yake riso. O yake riso lo o langa. Toi whai ai. A whai o yake riso lo o langa oi o tangata fau. So ia whango o solo. So ia whai o kalaisi. So ia ke fia mawalunga e ko mai lalo. O oi o tangata fau. Jesus paid that price. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, there's that condition. If you are in Christ, you are a new creation. Because of the power of the blood of Jesus. E whai ai lau o langa nei, aisea, wa whafo wina o Yesu pe a whai, o nai te iai to tonu o ke riso. When you are in Christ, you are a new creation. Amen. Mana ia whai upure, ua mawai mea tuwai. The old is gone. Ngat pawan me mawhai ai o ngas I kia I mea yo mawai oi pia whai wa e kalia. If you're still holding on to the past, it will take you captive. But Christ, through the blood, He's saying that I have set you free. I have made you a new creation. The old has gone. Say to yourself, the old is gone. O pasia ngā mea. O pasi. And the new is here. It's important that we believe that. We receive that this morning as we partake in our Holy Communion. That the genealogy, our bloodlines, yeah, there may have been things that have probably passed on, but when now we are in Christ, those things no longer have a hold of you. Amen. It's important to remember ya tatou manatua le tāua o le aetu ma le toto Yesu. Let us pray. Le atu ai lo mātou tama. Whawhetai molo walo pele o Yesu ke riso. O lona tino that was crucified on the cross. This morning, we are reminded of us being in your Son, that we are new creations, that our genealogies don't determine our future, our genealogies don't determine our identities. Le we whamantua mai le a reto, wa whai masui o le tino loa tali'i o Yesu Keriso, e lea maia le ngafo o mato wa inga, e whai ai mato lumanai a Yesu Keriso. Whawhetai, we remember your goodness. Mato te manatua lo wanga le lei. Bless this bread. Whapaia nei a reto, wa whai ma whamanatunga, o le tino o lo watali I pele o Yesu Keriso. This bread we partake with a heart of gratitude in remembrance of the body of our Lord and Savior Jesus Christ that was broken on the cross for us. Thank you. We partake in it now as a family in Jesus' name. Ia tātou talia whātasi le a reto. O le ipu nei, o lo iai, le nei vai, wa whaatinoina, le toto o Yesu. Father, this cup that beholds this juice is symbolic of the blood of your Son, Jesus Christ.
the blood that has given us new life. O le toto Yesu ua whaafowina I mato o langa. Whaafowina I mato mawhauwhaunga ua whaafowina I le lumanai. O mato whanau ma whanau o mato whanau. The generations after us is blessed, and we remember because of the blood of Jesus. Thank you, Lord. Bless this cup as we partake with a grateful heart. Mato talia maleanganga faftai. In Jesus' name, amen. Tato talia fatas. Swafo Yesu keriso wo tato fa pe fatas. Amen. 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 Thank you. Faftai lava. Ya, on tato taimi ole. Ya wala watu I tato walon whanau, whaftai lava I tato HKM Samoa. Ta ia tu sunga ia taula papa. Ia maseo matafa whapea fōi ia sunga I whaiaonga. Ia o nei taimi pēr whai wei asi mai. Na e sauma mai sa walon whanau ia olo ia pokalame. A tamaiti nei tai au. Ia mātua whamole a whai e whaatasi ai pokalame nei tai au. E mauta e tāua lava na e la tu e saini ia tamaiti ia e to saini fo I ma awange ngalo tamaiti pe uma loku e re so pokalame ka fawa ia ka meki raso a koa sa I o kai au e ia ke me ngaka ai. Yeah, it's not a holiday program, it's just for the morning service. Thank you. Matato fo wa I nei tai au o lo te fia tala noa. O le anganga o mativa. O le anganga o mativa ma le anganga ngan lei. Mat fōwai. O le anganga o mativa. E re whape whapitoa pēr whai e re eise tupe. O se mawhauwhaunga o le whewhe man mativa. O tatu nguna lava. E le lava whasoa. A whai e le lava whasoa nei vai aso. Ia. E lava foitfoa I nei vai aso. E mafua I ngā pipi I mārosi. Pipi I mārosi se rengi. Ai se a, ango e whewhe e re lava whaasua vai aso. O ngei mawhauwhaunga e mawhai ei ona tā ofi tangata I re o langa mativa. Ona e tau lai I re tau hivi mo le ola. Ai le whaalango I le tau singa a le atua mo tātou. Ia, ai wala awina tātou le atua I le anganga anga le lei. I'm talking about poverty. Poverty is not just about the case of having money, but it's a mindset. The mindset, the fear that causes us to always think that we don't have enough, which then causes us to not give because we're afraid that we may not have enough for what we need to do. But there's a spirit of generosity that God comes to bring. That spirit that the more you give, the more you receive. The more you are able to bless others. I le tusi rea whata otolo mata upos ful matasi whai upulus ful matwha I lus ful malima. Ele e iai se fua I fua. Maybe I'm not reading that properly. E iai se fua I fua. E atili ai ona whaatele aina. Meaning that those who give will receive more. E iai fo I le tau fia mea ai ta tau ona fua ai o I mativa. Those who keep holding on to the resources, to whatever you have, even the little that you have, it will be taken from you. This morning, as we give, I really do believe that God is blessing the house. O le anganga leo tama, ia fōwai, ia langanga le tama, ia whapa ia ina, ia tato wāinga. But it comes from a heart of generosity. Amen.
So as our ushers are bringing our tithes, some of us are tithing or offering online, which is beautiful. Thank you. But a lot of our mamas and papas still prefer our traditional ways, which is fine as well. Let us pray. Father, we thank you that your word tells us the importance of generosity, the importance of giving. We thank you, Father, that a spirit of poverty has no residence in this house. Lord, we thank you that your people, the house of Hosanna, is a house that gives, is a house that is known for generosity. We thank you for the hearts of your people. Bless their hearts to give. Bless the generosity to the generations, their children, to their grandchildren. We thank you, Lord, for this morning. Stir up our hearts. Thank you for opportunities. Thank you, Lord, that you will create opportunities this week for us to give, for us to sow into other ministries, into people, into families. Bless this time. In your precious and mighty name, Jesus, we pray. Amen. Amen. Ya oiwa wasaoni lona lotoneta yao awa ira upole atua. Amen. Who is ready to receive the word of the Lord this morning? I know we are all excited. Ya pa tu umaiso limana pati mai awata to tofi neta yao. I'd like to now call and welcome our preacher this morning. None other than Pastor Pau, who's going to come and bring the word of the Lord for us this morning. Thank you, Pastor Pau. Thank you. Mesta so paspatele ana mo Pastor Bruce Lenita out. Manaya fa Samoa ala tamo Bruce. Pai mo mosta to talo Ya tamam elelei lava mamata ngofie la ufio. Mato ya ile nei taimi taua mato whaalongolongo. Ia wai mai foi ia o mato talinga, matatala o mato loto, mato te whaalongo I se mea wa umona e atofaina mo I mato le nei tae au, mato wala au lia le anganga pa ia o la ufio, mato wala au wina le whaau unga mana, mai ia te oe lunga ia I mato malava. Ta mā ia whaongaina lo ngutu e ala mai lau whiau, whitalai o mātou whaalongolongo, nā tia le tangata ai ali le mamalu o lau whio, le li ie vi ia oe, whaafitai lo wanga le lei, whaafitai fo'i e lo whaataunu uina o tiute o tofi mātou e ngā lulu e ai o no o lo swafa Yesu, amene, ma amene. Ai le whaeta tau la aunga mua mono whaafeiloa e atu fo'i I sia o mamae lea I a masiana whanau, I a masiana tina, le tamaita I a se iuli fue. Welcome to our church this morning. Whaaftai fo'i lo loto ustai. Ana o whai a fue a le aiso tau loto mai I a mātou. I ele li. Malia ia wa no share ya ale le nei tai au na sauni ala o launga wa tusi o mai lalo mea uma au matua o losta o matua ale asafana o lanu na po o atu le fale o fai atua wale ia fatama o le ale me tau na fai I'm lost. Paual mea na o iloa alo e moe. Walu lo o moe. Nei la le tae au tolu. O whea tama la a whai le mātou sauninga. Ale nei la vai le iloa po le ale mea a whai. O saulo whai lo te talo o whea tuanganga pa ia e whaau umai. Ia e au maia ne mea wa umona e au mai e mātou te whaalongolongo ai. Le taimina o alao ai le anganga pa ia ma le atua e nofo tupu ia te au ia nā tia au. Ai whai alo na whina ngalo peo le ale sa saa mai. And the Lord and the Holy Spirit put things in order. Le mea na o mana o ai.
Lea la whawhitai le nei tai au. O lea lava se mea o le a tātou whaalongolongo ai. It wasn't from me. It's from the Holy Spirit. Amen. I le amatanga o le nei tausanga a o le I amatalia I anga luenga whai o le nei tausanga. Sa whai e le mātou whono whai whiau. Na mana o ai le tātou tamā whai whiau. E te tala mai a mātou se mea na abatu e le atua ia te ia la ua maletina. E whaanga solo ai le tātou ngā luenga o le nei tausanga. Ia, whai maila I o na ia o le theme o le nei tausanga tā ua o le educating generations. O le aoa o ino o tupulanga. Ia o whapea, tala noa ala. Ai whai maila o mawhau. Mawhau solo whapea. Uia we. Aoa o ngā tupulanga. O mawhau ia te au. Ia, tala noa ala ia mawhapea. O mana ia le nei o ongo le aoa ongo o ngā tupulanga. Awa o mawhau. O le ala o mea o le o sa wau te iloa. So se theme mai a ngai I ai tātou. E se lo fia ai. O no le tūle nei. E le ngata e benefit ai tātou umalava. Ai so se vaenga o le ministry. O grow groups. Tasi lava le autu. Ai a ngai uma I ai ia tātou me whai o I whonu te talo. Te amene iai. Lono winga o mea umalava e tau lai a ngai le mea ua au mai e la ua na sa ile le atua. Whapele lo mawhau. Oh. E iai vo lare kai mea ki whaakua I lungai. E share atu le vaenga o le o ina o ngā tupulanga, educating generations. And I was looking at myself. O whapea ele ainia u kusipasi. Ngā ngata ala ua o ngai le high school and then work. How am I supposed to teach another generations? O le asi to mai. Au te whawhetai le lofo le atua, na au mai le wanoa ia te au o te nofo ai I le māsino Januari, ma Februari o te whaalongo ma mai tau. Whawhetai lai tato mātua whaaleanganga na la a mataina le ki liva mai o le whiau I le aoa o ina o au ngā tupulanga, ma le au ngā tupulanga ina ia mawhai Ola o ina le fina ngalo le atua. Io e moni tātou te o e o le poto whaale lalo langi. A o le meo lo tau te tā I tātou ina ia o ina le fina ngalo le atua. Ma le lofo le atua. Na o mawhau I lo le qualify. Na o le mawhau, sa o mawhau lava I lo le anga waa. O te sauai e ta watu e ao. Ai te whawhetai la, o toi tō mana tula o mawhau le mea nāla I ono una ia au o te alu e whaile Bible College. O no le theme o le 2024, o ai o mana tua le tato manatu au tua le 2024. It's called the greater level of preparedness. O lauta penanga sili o na mawalunga. O le whaalinga e whai upu mua, lo whai mai ai, come up here, contained for greater learning of disciples of Christ, of Jesus Christ. For my saulunga nei, fi nau mo lo wola o ina whaaso o ke riso. O le fisili nana matuauna, ia ia o whai atu, no way, I have to go to equip myself. Tau ia te auna o walo te sue ma o sa ili. Ai no tango fosi mai lo to lua fa sauta o ele ai ungan tatu si pasi ele ai ni ta diploma ele ai ni mea sau a vea le ava noa ta te o ai e sa eli mau ai so tu spasi o le mea na no fa ftai ai le tua ile I ava noa na mafai ona au mai na ma losi ai la lo loto o te alo te sa eli te le I doubt Ona na ele fisili e te au. Whawhiona o walu I lunga nei. Whawhiona o sau lunga nei. O te avato le upu ai. O te lei loa sa ili le whionga pa ia le atua. E ala ona amata. E te tau ona amata mea au. Le tangata e whaimatofi e sau I lunga I. Whapena uma tātou. Whapena uma lava tātou. Whawhitai lai nei tai au, ia te o lua mātua, nei fo ia wanoa wha auro ua au mai ei moa.
O le nei masina wa whaaulu tala ina whaapea, a family tala noa with compassion, forgiveness and repentance. A whaasamoa ina whaapea, o se tala noanga whaale a inga e whaavai lea lofa muti vale, le loto whaamangalo, male sala mo whaamaoni lumo le tua. Ina wo whaalongo le lua masina taluai, ma o tama whai lawe te pue po le a le ano tonu o le a o ina o au ngā tupulanga. Na o o ina ma o whaalongo fo I sharing Pastor Fiso, o ilato umalawa, power testimony, o lato fo I o langa I whale a onga na o mai ai. No whapelea, ta I le lei. O le tala le nae mawhai o na pasi mai au ngā tupulanga wa uma. Le mawhai o na pasi mai ai tātou. A se whai la lau tala I le whale a onga na o sawa I fo ia o ia. Wa o se teine savai. Ein savai tonu I. Say, juhu! Wa o na o wola mai savai. I lo o tupu ai. E ai ana I o tei mātutu atu. A o samai fo I peona lau sila fia. E le ai ani ngā luenga le lei fo I e mawai se vanga nā le whale mai ma mea whapena a. I la ula taimi. Na ave e maa ua mala usista. Ma te oe a onga I o I le boarding school po le a onga o nufutu mal. O le a onga le polonga ia. Ona. O fe au ma mea whapena e whai e mātou le whale, mea e whai le whale, e le e o iai le mātou ngā lulue, ai ona o le sa I lingo le poto, le mea nā laina ave mātou I o e a onga, ai se asa mātou woi I le whale, se asa mātou o weekend. Aluai whapena I lava se o mai na mātou maua ngā luenga whaamanue ngā luenga, mātou move lo ia pia. Ia, o le upu lava le nei, I afiafi o aso sa, o mato afiafi whaale a inga na. O afiafi na e mau te tala noa ai, e tala noa ai mātua ma mātou grandparents and our parents, ma le mātou great-grandma back in the days ai le umalona soifua. E tala noa ai mātou I mea sa whaasavali ai mātou le vai aso watua nai. Ai whaatonu ai I mātou le lesi vai aso mo le lumanai. Ua whai lava whapena. Ua o mai loa I le mātou taimi. O le tala lava lea e māsani na whai. E whai mātou awhiawhi whale a inga. E umalona tala noa. Whai whautuanga mea whapena. Whapea lo ma le lo matua. Ma le toe ina. O mai ina o. Le upu lava le na. O mai ina o. Ona foi la lea. E ese mea ma la mātou woe au noa ma lātou. Tu so lea na e depends umalo wo langa ya lātou. Tu so lewa e alu ese mai. E ese le mea la e alu e te nofo ai. A o lato popo lenga. Pe whape I la waru. O le mea la lātou e whai. E apo ai. E whautua. Ona nafi. Whai lesa whanau o lanu. Na o whaalongo o ata amo o nofo mwhapea. Le amatanga o la ulaunga le neia sa. Na o whaalongo ia mamalata. O whaapela na whamatalanga I tama le tangata e whawhanga I tala ma upu. Na sau Mr. T whaapea manatua mātua. Na sau milo whai mai o le loto ma le a mio. O le loto whapelea. That's so good. E align le lei mea uma ma o titilo. E le na o haule whale a onga matango fia o le na o sau. Wai o lof o whapeloa. Le aila o tātou uma lava na o mai whale a onga. E a o ai le a mio le whaaloalo o lau tū o lau savali. Ia e alu ese atu mo uma atua. Awa e lona e tū o oio le tangata o le atua. Amen. O le upu lava lea e se le te taio na ngalo. Whamei o tau mana tua o le tama le tangata e whawhanga I upu matala. A o le tama le manu se itulou e whawhanga I fungo la au. Ai se a,
Ono lo lato mana onga, ma lo lato nau ta inga. Ia mato I lo na o lau siustai. Ia I lo na whaaloalo. Ia I lo na tautala maava I tangata mātutua. E le oni mātua foi, o foi mātua mo grandparents, e le indi lato whailonga ia onga. Pe o na isi mātua ma mātua, o le lei e ata mamai. A ona I o mātua, e le leine lato wa o onga, e le aifo ini o lato tu spasi, ai na mawhai e lato o na o ina mātou, I le loto maulalo, whaaloalo, male a meo pulea. I le masino Januari, na amata mea ailo tātou tamā whaiwhi au. Ia, Pastor Manuia. Whapela na sau noanga I le amatanga o le nata o neitau sanga, e mana o mia lo tātou malama lama I le whina ngalo le atua I aso whaisoo. Na ia whamamawhai na ai le whaavae, the foundation, e amata mai to tono a inga. Na ia au mai e le whaataita inga o le tent. Tātou malam, mai e le whaataita inga o le tent. Mai ia au mai ai pine ma maia. E iai winga o mea nā. Whaftai le ali ina take out notes. Whai mai, o Yesu ke riso le whaavae mau tū o mea umalava, o pine ma maia e tā ofi e le tent. Ua whaatosaina le pine o le whesota inga. E tā ofi ma wai, ia le whale ia I awane I le lea. Awane saol matangi ma le lea. Aua whaatosaina fo'i le whesota inga le nā, e whaatatau le loto le tangata, po o le whinangalo le atua. O le maia ua whaatosaina o le leo, ma le tautala. Whamai ale sao le loto le tangata, e le manuia. Ia whai lea o a onga ma le loto I ai. Aua te alo e te o a oina ai le iso loto wai le ise au ngā. Whai mai fo'i ia e whaatatau fo'i le whesota inga le atua ma le tangata. E whaapena fo'i le tangata I le atua. Amene. Te amene iai. Le tatou tusi whai tau le tautu nome e ono. Whaamole mole mau te media pe mwhaina tu umai lunga le. O le tatou tusi au tū le nā ia Januari. E le tautu nome e ono whae o le iwa. Whaamole mole pe mwhaina tu umai lunga se iti tilo ai nai whanau. Whapelo na whai tau wina. Isara e lue whaalongo maia. Tato whaalongo ele ia Pastor Bruce o mention ia le ingoa le shema. O le si winga o le upu le shema o le hia. O le wha Samoa o le whaalongo. I le whai upu nai whai mai. I sara e lue whaalongo maia. Hosanna Logan City whaalongo maia. O le li'i lo tātou watua e to atasi lava ia. Ia elo whātu I le atua ma le loto atoa. Lo nganga atoa, ma lo malosi atoa. Ia teu lana fionga I lau loto, ia oa atua I lau whanau, ia tala noa I ai ia so uma I le fale whapea fo'i pea e savali le ala. The Lord is the one true God. Love Him with all your hearts, soul and strength. Keep His words in your heart. Teach them to your children. Talk about them daily. Tie them on your hands and foreheads. Write them on your doorsteps and gates. O lono winga, ia tātou tu'u le atua I le o ngā totono tātou o langa. Totono tātou loto. Totono tātou mawhauwhaunga o a mionga a inga whapea fo'i lo tātou lumanai. Let Him be the center of our life, our thoughts, your actions, home, and our future. O Yesu ke riso le whaavae mautu o tātou ainga. It's not just about religion. It's about a life shaped by the love of God. Amen. I le manatu ma le ngai o inga mai o le masino Februari. Mai le tātou tusi whai tau le salamo e fitus ful ma le valu, whai upo e wha e o le valu. Le NIV wha mole milo,
Pe mawhaentu I whai lunga le Psalm 78, 4-8. Mana ia tato whai tau whaatasi aia. Se su e mai tato tusi. Salamo e fitus ful ma le walu. Whae o le walu. Maua tato whai tau whaatasi ia. Tātou tele nā tia ia mea ia lātou whānau. Ai tau atu I tupulanga amuli o vi inga o le alii. Ma lona mā losi, ma ona wā venga na whaia. Ua ia whaatuina le tula whono ia ia kopo. Ua ia tuuina fōi le poloa inga ia Israelu. O mea na ia poloa ia tuai I o tātou tamā. Ina ia lātou whailoa ai ia lātou whānau. Ina ia I loa ai e le tupulanga amuli. O whānau lava e whānau mai e tupu mai I lātou. Ma tāu atu ai a lātou whānau. Ina ia whai le atua mō lātou whaatuatuanga. Ma ia le ngalo le ngaluenga le atua. A ia lātou tausi I ana poloa inga. Ina ia le pei o lātou tamā I lātou. O le tupulanga vaonga tā ma le whauwale. O le tupulanga na le sauni o lātou loto. E le I whaamaoni fo'i o lātou loto I le atua. O le winga lo loto nei whai upu. O le tāua, o le aoa o ina, ma le whaailoa ato ngā luenga, ma le upu le atua I tupulanga uma. It's about faithful transmission on truth across generations. I le whai upu e whāwhai mai, aua ne I ngā tia ngā luenga o whōwhongia le atua. Ai whaailoa bea I whānau ma tupulanga o lumanai. We will not hide them from their children, telling to the generations to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He has done. O lona winga te tauia I tātou mātua, te tauia I tātou aunties and uncles, whapena fo'i ia papas and mamas. O le tātou ngaluenga e auna tātou wa'o whanau ia tali tonu, ma le whaamoe moe I le atua. It's our responsibilities, all of us, wa iaia tātou whanau, to teach the next generations about God, His power, faithfulness, and laws. O le mafuaanga ia awane I ngalo ia au ngā tupulanga fau I le atua. Ia awane I ngalo ia lātou le atua. Ai tu mau le whaatuatua, whaamaoni, usitai ma le alofa I le atua I au ngā tupulanga uma. Masina foi o Februari, whaamalosi, ele tato te mawhai whiau. Ma ia au mai ele upulea, ia o ao. Whai mai o le wha e pero lea o ao le whaamaai. Whaamaai le whaatuatua o le tangata, e ala I le tautala, whaatonu, apoapoai, ma le lapatai. I le nei la masina o mati, o le manatu au tua le nei masina. Whapea, a family talanoa with compassion, forgiveness and repentance. O se talanoanga whaale ainga I whaavai lea lofa muti vale. Loto whaamangalo ma le salamo whaamaoni I luma o le atua. Mo malale kolose au lona mata upu e tolu. Alona whai upa se fulu lua se yo o le se fulu malwha. O sa ili atu I le tatou whiau le nei tai au. O whai atu au whapea, o le whai upa se fulu o ma le se fulu wha. Ai a tatou whai tau mai le whai upu mua e o le whai unga o le mata upu. E au ngā le lei whaatasi ma le aunga o le nei masina. I le mata upa e tolu e whaatatau le whausia ina o le loto ma le a mio le tangata ua tali tonu ia Yesu Kiriso. O apo inga I le o langa whaale a inga, instructions for Christian household. Se isu e lato tusi le kolosele na e tolu. Tato whaitau mai la I le se fulu walu pe le lau tango e whaitau.
I've been whaina, okay. That's all right. Whamalulu watu e leo ola mai le tātou Bible app. A lea lau tango e whaitau watu. I le kolose tolu whai upe sifulu walu e o le lua sifulu ma lima. Ona, whai mai ia le mata upu lea e whaatatau i le whausia ino le loto ma le ami o le tangata ua tali tonu ia Yesu. E leo whaapea mai na o si vaenga. Na o whaapea na o tamā, na o tina le ai. O le whai mai le sifulu walu e se i o le lua sifulu lima whai mai. O tau whawhine ia o tau siu stai atu ia o tau lavatane. Pei ona te tau i le alii. O tau tane ia o tau walolo whaatu ia o tau wā. Aua fo'i nei wha ono ia te i lātou. O tau le whanau ia o tau whaalongo ia o tau mātua i mea uma a wā o le mea mā lia lea i le alii. O tau tamā aua nei whaaita ia o tau whanau. Ina nei wha pala i lātou. O tau polonga ia o tau whaalongo i mea uma i o tau matai i lali tino. Aua ne i whaatanga au auna, whaapei o e whaafia i tangata, a ia whaia ma le loto whaamaoni o lo o mātatau i le atua. O mea lava tau te whaia, ia whaia ma le loto, pei sea i ua whaia i le alii, a e le o tangata. A wā ua o tau i loa e maua e o tau mai le alii o le taui, o le tofi lea a wā ua ana o tau i le alii o Keriso. O le ami o le tonu e maua ia le tau i o lana ami o le anga, e le whaailonga ina fo'i se tasi. I le ulu tala o le mata upu le tolu whaapea, ia tātou loto i mea ilunga, ia la foai mea le anga, a ia fi nau i mea le lei. Whai mai ia Paulo, ua o tau toe whaatuina whaatasi ma Keriso, whai upu mua, ua nātia lo o tau wola ia Keriso i le atua. You have been raised with Christ. Set your hearts on things above where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Ua nātia lo o tau wola ia Keriso i le whaatuatua. Whai mai tau lai i mea o ilunga, tau lai i le atua. O lona winga, o tātou loto ma o tātou mawhau, ia tau lai atu i mea o ilunga. Ua suia lau tūlanga whaaleanganga, e lo o toe pūlea tātou i mea o le lalolangi. O mamalu, o tupe, o manato tangata, a o lo o tātou wola i lalo le pule Keriso. Te amene iei. I le whai upo e lima ma le iwa whapea ngā i lalo, whapea na whai tauina. O le nei, ia o tau whasiotia o tau tino i le lalo langi. Walisi mai e Paulo a mionga ia o a mionga le mama. Mana o leanga, mata pea o le ita, tau whaaleanga, pepelo, ma le tele i o isi a mi o le lei. O mea nei sa tātou tangata, o mea nei o lo tātou tangata tuwai. Whai mai ia whasi o tia. Put to death. E leo whaapea mai la ino oe ia te oe, le ai. Au lona winga, ia awane o tātou toe whaia a mionga ia, e leo ngā tasi, ma lo wolanga fau ua ia Keriso. O le tangata tuwai e sau, o le tangata tuwai e sa ili, e whaamalia ina i mea se. A o le tangata fau e sa ili le whina le atua. O na o mai lea ia le tātou whai upu lea, i le kolose tolu, whai upu sfulua, e o le sful wha, whain tātou whai tau whaatasi ai. O le nei, ia o ofu o tau i le alofa muti vale, ma le anga le lei, ma le loto maulalo, ma le anga malu, ma le onusai, whaapei o e ua filifilia e le atua, o e ua paia ma ua alo whaina. Ia whiwha pale ai ma ia whiwha mangalo ai o tau. Pe a whai ua angaleanga ina se tasi. Whaapei o na wha mangalo mai le li ia te o tau. Ia wha pea foi o tau. A o le alofa
e lau tua lea I mea uma, o le fusi lea e atoa ona le lei. E whālani vaenga wa au mai e te tono o le whai upu lea au tū. Tātou te tala noa e pe whaamalosia ai fo e tātou. Whai mai le laina muli lea, whaapei o e ua filifilia e lea tua. Whaapei o e ua filifilia e lea tua. O e ua paia ma ua alo whaina. O lona winga. Tātou te lea tau wo e whaini mea e lo whangia mai ai tātou. E te le alo e tau present yourself a pēr ia wa ai mai tangata. Le lei o le kenge lale. Le lei o ai. Le lei o paima la whai. Ese le ko anga le lotu. Le ai. Whai mai. O lona winga tātou te whaia mea le lei ina I alo whangia ai o e whapena fo ia te au. Ai tātou te whaia o na wa uma o na alo whangia I tātou e le atua. Your behavior flows from your identity, and the transformation is inward first. E suia le a mio mai te tono lo loto. E mawhai ona suia la wa mio o lau tū o lau tautala. E mawhai ona suia mea umana pe a le lei o tātou loto. Lona lua whai mai ia o ofu o tau. Ia o ofu o tau I le alofa muti vale. Ia o ofu I tātou lona winga. O se filifilinga ia so uma e te tau ona tātou whaia. E te tau ona e whaia, te tau ona e whaia. Ia o ofu ai tātou. O ofu tātou ina ia whaalinga, ia whaali ai winga ia whai mai ai paulo. O a winga ia. O le alofa muti vale. Anga le lei. Whaamangalo. Anga malu. Le onu sai. Clothe yourself with compassion. Kindness, humility, gentleness, and patience. Tātou te leno nofo tutupu nei langona. Ai mawhai o na tutupu ma maua I tātou le swinga o tātou loto maa mio o na ua mawhai, o na mawhai ei lea o na whaaloloto ina o na tātou tupu wa e whaaleanganga. I le lona tolu, whapea, whaamangalo ai. Ia whaapapale ai, ma ia whaamangalo ai. Forgiveness as a reflection of Christ. Whaamangalo e pei ona whaamangalo ina oi. Forgive as the Lord forgave you. O whape mai, Paulo, ia whaamangalo ai o tau pe a whai uanga leanga ina se tasi e se tasi. Whape ona whaamangalo mai le li ia te o tau, ia whaapea foi o tau. O le fua o le whaamangalonga, e le o se mea whaingofia I tangata o na whai. Te ioi iai. Have you been in a situation like that? O le loto whaamangalo e le mawhai e se tasi. Tātou e le lei tātou Samoa. Te lo fo I whapea ina isi tangata Pasifika. E whai e mawhai o na matu umai. E iei taimi tātou te toi no nofo ai ma whaaleleini mea ua masisei I le vau a inga. A o le tū lea pālangi, ona ua o moli mawina fo e oe pe a whapea o e te care for elderly. E te wa ai e iei taimi e o mai ai a inga e le mawhai ona o whanau le tina. Ua mawhai ona mawai le lei e le tina po le tama ia whanau e mwhai na o e asi la tau. Ai a saula le tangata le alo e asi la tau ai le o ieiso na ingoa le lisi. Ono o mea te tupu I te tono a inga. Te wa ai e vili leo. E vili leo ona a mai le o le mea leo le DVO o DVA. E mai e stop ai tangata ia mai leo e asi. Mai na tato titilo la ia I le loloto o le meo le ola le wha maangalo I to tono a inga. They carry on till they put them in a grave. E ese le whaingata a ea. Ai ona o le alofa tu noa, ua e maua ma tātou maua ai mai a keriso le wha maangalo atu. O le atale nao le alofa tu noa, o le tua. Tele yo taimi e te a e le fia I sisi. Mawhai ana e alu whapea. Bro,
Sorry for ia se meu kupu. Whapea ia whamangalo mai fo ia au pe a whapeo. Ale o iei so tātou loto. Ele o iei se whamangalo whamaoni. E ala na o whaia le tala o le ona o mea na whahau ia iau. Ma o mauai le mea e tau the joy of forgiveness. E iei le oli e te oe pe a e maua le whamangalo ma whaangalo. Peo na o share tu soa ia o tau le mea lea. Na whaau ia o lea vaenga o le mea o le loto o le whamangalo. O no te iloa I tangata I le fia ia te au. Le fia ia maua. Aina whaila o te talo lea I le tua tama. Ia e fōwai mai a te au se alofa o te le ia lofai mua. Ia oua lofai le tangata lea. Tau te iloa na whai le tua. E whai le tua mea tātou te o le tuai. A e maua nei le the joy of forgiveness. Le oli o mwhai na whaamangalo ina oe. Te wa ai e kilia mea umai lau wa ai. E mawhai o le isi e te oeona e lo le finangalo le tua. E mawhai ona e whaamangalo ina tangata ne le fia e te oe. A o le turn around na le tangata na. Te wa ia vea le tua le tangata na e whai maa wōma mai. E whai maa wōma mai tau te journey whaatasi. O le au ngale na o le whaamangalo ina. O le oli le whaamangalo ina. O le alofa. O le whaiupe o le vaenga e wha o le tatou mata upuna. O le alofa. Whaiupe se fulu wha. O le alofa e lautua lea I mea uma. O le alofa o le fusi lea e ato atoa o na le lei ai. Whai mai ia sili I nei mea uma le alofa ma ia pule fo I le file mu o le atua. I o tau loto. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Let the peace of Christ rule in your hearts. Whai mai au noa ma le alofa o le aiai sauanga, o le aiai whetee na inga, o le aiai misa mataua, o le aavea ma whaalumaina. A le ai fo I se alofa, e mawhai o na fōlinga mai leanga le lei ini winga au leanga ma le matanga. E mawhai fōi o na avea le loto whaamangalo ma le loto maa ma le whaingatā. Ai whai mai ai le alofa o le a mawhai o na fia mai le atua. Na te toe whaaleleia ma futanga, te tono a inga, vau so matua ngane, ma atua ma whanau. O le taiala o mea le lei uma, e lautua I le alofa. E puipuia, e tuu whatasia tupulanga, ma lea au ngā tupulanga. Mea lea tātou wa o ai, ia tātou whanau, lea alofa wha lea tua. Can I call up the worship team, please? Lona winga ia awana I ngata ia I tātou. Le amatanga lava o le au mai o le nei whiau o le o ina o ngā tupulanga. Whai mai, ia tātou tau mawhai o ina le au ngā tupulanga I mea le lei po o mea whaale atua. Ia mawhai o na o mātu tātou ai pasi atu I lesi au ngā tupulanga ma lesi au ngā tupulanga. A whapea fo I la ia tātou le loto le whaamangalo, a whapea ia I tātou le whaamisa, ma mea whapea nā, o te iloa fo I o le ata, fo I lea o le ama whai o na pasi atu, e isi au ngā tupulanga, isi au ngā tupulanga. The agape love of God. Le alofa whai pea o le atua, le alofa e le muta, le alofa lea e lautua I mea uma, o le fusi lea e ato atoa o na le lei ai. Au noa ma le alofa e le ato atoa le o langa whakerisiano. Ai sea, ona o le atua o le alofa lava ia. Whai upu e lima whai mai, vaenga e lima I le whai upu e se fulu ono. Whasolo mai lalo. Whai mai ia pule fo'i le file mu ma le whaafitai. Ia pule le file mu o kariso I o tau loto. Ia tumu le whaafitai. Ia nofo maule a fionga keriso I te tonu ia te o tau.
A pula ke riso I lo loto e maua tātou le file mu. E tumu foia I tātou le loto whaftai mea umalava. E suinga ngale mua e lava ia upu matala I te tautala I se tulou. O upu e whai mavi inga o le tua. Le mua kornitum ta upu e sutolu. O lona wha o lona ulutala whai mai ua sili le leo le alofa. Lo ainga le nei tai au, tātou whi au lea. O ni vaenga I e lima, ua mawhai o na whaamatala ina ia mawhai e o na o tātou, ia o a tātou whanau, ile li liuina o le loto ma le a mio pūlea, ia loto atu I mea I lunga, loto atu I mea le atua. O nei vaenga I lima whai mai ua filifilia I tātou e le atua, tātou te o e whaile ngaluenga. Ia o ofu o tau o se filifilinga ia so uma, ia fe faa manga loai. O le alofa e lau tua ai mea uma. O le alofa e fusi ai mea le lei umalava. Whamei ia pule le file e mu ma le whaafitai o kariso I o tātou loto. O nei la vaenga mawhai o na pasi atu. Ma o ina ai a tātou whanau. Whaatasi ai ma leo una ino I lātou I a lātou wa o onga. Ina I o lātou maua le poto. A wawhai mai a le ai se poto. A whamai a iai le poto. A le ai se whaau tauta e le aunga. Le whata oto e lua sifun ma le lua. Whamai ia sili le manao ina ia tau le leia. I le manao I le oloa e tele. Ma le anga le lei ia sili le manao I le ario ma le auro. Mua koronito e valua whai upu mua. Whamai o le poto e whaafete ina ai. Ai o le alofa e whaamawhana ai. We all process knowledge, but knowledge puffs up while love builds up. Amen. Nei la tai au, wala au atu tātou a inga, a usu mai e le timi a se tātou pese. Na sa ili lava leo le tangata ia ilona loto, ilona mio. Po afo ini mea o iloa e le o ngā tusa I le nei teimi. O le a se tū langa I mawhai o na e manao ia o ina ai lau whanau. Le ngata I lau whanau a o whanau ma cousins o nephews. I le teimi nei, wa o lau nā whai atu I le tua. O mea ia na o iloa le teimi nei. O mea na o iloa mai ta māmau ngā tupulanga wa uma atu. A o le ase mea o te o ina I lātou le teimi nei. E me whai ona tātou whaawa wina mea le lei na whaia mai I lātou. Le teimi na lātou whato ai loa ai, le tala le lei. Le teimi na lātou whato ai loa ai, le awhionga pa ia le atua wa o lātou tala I e whai mai. O mai na a o. Ia whai nia o tau lotu. Ia o tau I loa na whaalo alo. Ia I loa le atua. Ia mana tua ma atua I mea tau te o ai. I le nei la tai au, la usu mai le tātou pese, tātou pepese whaatasia tuai. Au iei fo I sesi o mana o I se te talo. Ma whai o na sisu mai lunga nei. Iei fo I sesi o ia, nā tele Italia Jesu e whai maali I ma whaola I luna o langa I le nei tai au. Whai o na sisu mai le nei tai au. Whai se te talo mo tātou. Thank you, team. Ati
Thank you, Lord. Whaftai Yesu. Whaftai mono upu mo nei tai au. Whaftai mo nei tai au o le nei mawhtanga whaatasi ma oe au iai pea nisi o tato wā inga o loo mana o mia se tatalo. Wa o ngā tere la fionga pa ia le atua mo i tātou nei tai au o te tantonu o loo iai ia vāvenga. O le anganga pa ia o loo mana o mia pea se taimi e whai stato talo a whai o oe wo e whaalongo le upu nei tai au o pa ia lo loto, pa ia lo o langa in musmusunga le anganga pa ia a fio mai a wane i whaatali mo nei vai aso mo lea vai aso po tai au o nei o lo wawanoa le nei wala au atuai a whai e ai nisi e mana o mia se nei teimi o our time of ministry. Thank you, Lord, for the ministry of your Holy Spirit, the working of your Holy Spirit in the heart of your people. Thank you for your word this morning. Thank you, Lord. Yes, Jesus. I believe that even in our hearts and as things happen during the week, the challenges of life may really become a burden. But this morning, I believe that there is healing. There is healing that will take place on the altar as we receive prayer, as we receive ministry, as the Holy Spirit moves. Don't push it away. Awute whate ina le nganga pa ia. O lo musumusu atu a whai e mana o mia se te talo a fio maia. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Have your way. Yes, Lord. Thank you, Lord. Viatu yate oi. Yes, Lord. We worship you this morning.
loa. Aoi. Yes, Lord. Baftai Yesu. Paasanga e o umata ia te oe. No atua ngā lue mai tau tai oe. Loa nganga. Thank you, Lord. Faftai Yesu. Thank you for your ministry this morning, Holy Spirit. Thank you for an opportunity of healing. Faftai mo vavenga. Faftai mo loto. Wa famalolo ina. Faftai wa tuina atule. Famangalo. Thank you, Lord, we release forgiveness. Thank you, that was a powerful Ta'ua lava le mon maua, Pastor Peau ne taiao, le tuina atu. The giving of forgiveness, the releasing of forgiveness. Mawai, to receive that freedom. Thank you, Lord, for your ministry this morning. Thank you for your word this morning. Lord, we thank you, as Pastor Beau mentioned, Shama, Yata Ua Lava Fa'alongo, Le Fa'alongo Mariustai, in the Musmusungo Lawanga Paia Netayao. We receive your word, that we're not just hearers of your word, letting out Fa'alongo, Ia Fa'atino, Ia Fa'atino, Yala Upu Netayao. That we don't just hear your word, but we are doers of your word. Bless your people, Fatman we are to. Ide kalesi netayao. Ilau whanau netayao. Whafo ia turvi inga ia te oe. Ilau suafa man malo Yesu Keriso. Le mato wali'i man mato whaola. Ua mato wala awa tuai. Amene ma amene. Faftai. Thank you very much. Ya nasitoi minute au lo toi tato wa inga nei tai au ya o le o yai tato fasila silanga a wafoi pokalame o le neiva yaso ya o le
mai sila mai mo I tatou screen lea. O lea whaasau I tatou whaasila silanga mo neva yaso whaftai. Ia o whaasira silanga lea mo tatou alon whaanau, tatou pokalame le HKM Samoa. Ia ta ua lava ona lisitala, ia alon whaanau, a mata pokalame. Ia mo isi fo ie a o teimia umai pokalame. E mana o mia na o e saini ma koleki maiki a pēr uma ia le HKM Samoa. Whaftai. Wave kere karangoa o li ia o le mau aku re. Ia ro iai ia le whongkanga lea le au kai. Ia ngā ua ngā iai le aso le ngā iai le aso laso. E uma koe post aku ia I runga kako page anga le. Ia mangkua whai kako saunginga ia sa. Ia a tonu o lai. Ia, keiro, ke ua. Ke o se whasira silanga. Ia, e uma koe peita, e kusi a koe kako Samoan chat. Ia, e tatou whasira silanga. Awa foi tatou no fo malama. Ia, e ape atu whatasi mai tatou pati nā mo pasa pe au. Whaftai lava. Ia, pasa pe au mo le... tautua ina fo I la fionga pa iho le atua nei tai au se upu matango fie se upu e mana o mio na tatou whaalongo ai le lava whaalongo whaliu I lau tua oia whai e le lava rau whaalongo e mana o mia o na whaatino ina ia beti awa whai esko inga ngau e wa aifu esko inga whamai e le lava rau whaalongo ai whaatino ia kalosia ia tatou mori mau I tatou wa inga wa whaasawali nei upu matango fio fo I mai ele atua I lona au auna ia peau ia whaftai lava I tatou wa inga ia manuia lava vai yaso ia pero whai atu oro ia tatou wa whaasira silango le atu tatou page. May God bless you. Thank you for being here. If you are visiting, we look forward to you not being a visitor, but joining our family. So may God bless you and may you have a prosperous week. In Jesus' name, amen. And this morning, please, if you don't have anything to do, which I'm sure you may not have anything to do after this, but we have a guest speaker. He is going to be speaking at our 10 a.m. service. Pastor Philip from Wycliffe Bible College, who's been a big part of the translation. O lo iai, o lo maua lewa noa, o tatou tofi nei tai au, I tatou sauninga se fulu. Ia a whai e reifo ia ni fufuanga fo e nei afiafi. Ia tatou whatasi mai nei se fulu. Ia, whaftai lava, thank you. Oh no, yeah, amene. Sing it, band.